yang dewek titian wenten sang jatemu ne mangkin kawitin titiang antuk nguningayang daging caritune wenten puniki sangsane numadi dados manusia kuning ring ajroning kini saking maon sangsane numadi dados jatmu puniki dahating pradnya uning punika ring daging kakecah kundaline sani kebausang indriya sekancan imeseh sane wenten ring angge sariran imanusa nike banget kagisi katekekang antuk ipun bebaru angen mecutin yan sane keangen ngasorang sekancan indriuni sekancan sadripu sabda timirene ane wenten ring anggo sarira wantah keentegang pepinah punika sane keanggen nampinin ngalah ripu sakti sawireh keentegan pepinah punika tan pendah waluyaning senjata sane pinih mau tamu sida paca ngasorang biastuke sakti ririh musuh punika noro maring kayun riantukan jatmu ne punika sampun meresidoyang ngasorang sekancani mesah ring anggo sarira nika mawinan antek ri sajroning pekayunan uning ring aji pelepasan
sane numadi dados jatme punike sampun waget pisan uning ring aji kemoksan tatas ring aji palepasan. Nah, panumayo sampun prapti riantukan pailahan sang numadi dados jatme iriki ring jagati leka diduk kelawan mati ne mangkin panumaya ne puniku sampun kocap rau gelis sawireh panumayone sampun rauh mejanten sampun jatmone punike mantuk ke jagat sunya sampun kebaosang lampus adamo matur ring kurungan sawireh sang atmo sampun kependak oleh ide sang kalau mertiu mejanten sampun nemangkin sang atmo mantuk metilar saking angge sariranyane ya madu rekalane sampun pejang inggih nemangkin lanturang titiang ngunagang daging caritone ri sesampune sang numadi dados jatmo punike sampun ngemasin mati ya panca indriya sapin risampune lampus sang sane numadi punike mejanten sampun sekancan sane ngawe suke sekancan sane ngae demen sekancanin rieu sampun punike kaang sapin nah kayone sampun kepucang naler sekancan pepinah imanuso punike nenten jekantun madue seneng sedih
uyakti sampun kepucehang punika pekayunan dan ini antuk dasar aksara masami sani kangen mucehang punika pekayunan sang numadi punika sang bantang ing nang mangsing wangyan sani kebausang dase aksara nike sani mucehang aji kamu kesane sering dakse aksaruni sani kangen mucehang wantah medasar antuk aji kemoksan aji pelepasan nike sane keangen antuk jat muni punika ada moledang mareng kayu riantukan sampun meresidoyang mucehang pekayunan nganggen punika dase aksara aji pelepasan nike sane dados jalaran Dewa Ratu kelintang ledang pekayunan sang Atma kalau medang saking gumungan sane dados jalaran ledang pekayunan sang meraguatmu boyolian riantukan sampun meresidoyang melesat mantuk saking angge sariranyane saking rikin kekerang kengin riantukan saking suwe pisan saking emas imanuse atmone punika kekrangkingin oleh angge sarirannya ledang kayun reh ning sampun sangat meresidoyang lepas saking kurungan melesat saking angge sariranyane nike mawinan dahating ledang pekayunan sang Atma menyingaken
geledangan pekayunan sangat rikalune lepas saking badan wadak ne mangkin mangihin sekancan sane melah sekancaning sane luwih pisan. Nah